and our regional minister we no the money is strong con I will be able ni din in ye utiasem obuadie na near din to say ya onyamrew enti ana me tese obi ka small boy her name is hwe munya sa de ne ka Ghana ye problem no small boy ne kire sen ana mpesa meti ase small boy ne kire sen e kire se ma faili me kasa same way because yenia bi kasa okay FM Kwame Nkrumah tikese why ye adwuma we ache na ye small boy and I want so sha say o ye adwuma ye nyina na small boys and ye adwuma zamre na ye small boy na wuntimi nya adwuma as Centroniana adentina ya na mwadwe na Yesu Kristo na ye nyina ye som no na ye Easter ya ye bekuni no wadi sen pacho mon kan kire me aden na ye mentality eye ya adwen se obi adi 20 years awontimi nya adwuma e chese ya faili se Ghana ha obi di 18 years wontimi nya adwene but 18 itimi to aba look at our thinking se anybody ye 30 years there and then say free na ko ye ya itimi to aba ye free 40 iko ne ehu se mpanfa na 50 se ane dem na mutimi to aba na enemre mu refi se emabunu ne dooso chen empanyifo no Ashanti region go and check the demography you to ne dooso chen empanyifo na John Dramani Mahama president to say you to ne dooso chen empanyifo ni enya youthful president our regional minister no ye adwuma na mo pese mo de saa osa ne de enwe hi Job 32 verse 9 de na Bible ka enye wona wanyiri pi na nim nyansa enye mpanyifo nko na ti atomu ase hwe de abrantie yiye hwe de abrantie eye enye efe eno na de bia na ama Ashanti region ye mpuntuo koyechi no because sebi empanyifo ne baayo o meyo mu de ene kosi sen empanyifo ya yenya wo mu yi ene kosi sen na yenya branche na onna na oye sa adwuma wi ya hwe enra o ma branche na o mu wo ho no bia was regional minister we die eno tie die na nkofo ka wase ho me Dr. Franka Mwako hini yeminia onu anim se o mesi apa obetemenka onu awonim enti de bia no me ka na me nka se oye perfect o me nka te se ono de efin bia ni no hu but ne papa ni chain bone eninti de ye ka ne se obia ntene na mum se papa ni chain bone dia mum ye mpushi no me na no do ye fire service we ebia me anka me west ko ye ni akomai ebi kra nke be west me ka ebi kra ma di nso no kra de agugu no so ama se say kra de nkenti me nka ma asem wiye hwe eno me ko na me ti ase de enti ana ne buafu no because I wish say ade ehye na opese ejani dum na ade ni ndum a sebi ububefu oye nipa enye ba ko na ne bufu ye tiatia ma no we ya bufu a make sure say ye adwuma munyai saa ye small boy no ye small boy ye nyina ye small boy so oti ase ye nyina ye so Yesu Kristo 30 years no sha ase o 12 years kra na pefo no kra suru hwe adwuma a wo ye momie ntane momie mo mpa ye ma no momie mo mpa ye ma na ye nyai saa mo de mpanyi saa ne ene Ashanti region asay development in Shedan Koso. She regional minister or ye Juma MMDC is a Juma bebria oyi. A Juma oyi enti ehu. Ehame se metis ha nyoma na. Papa no de no aya mo pese mo de mo mpanyin sem sabotage including the party for including NDC mpanyin for kra mo pese mo sabotage papa no. Why den? Enti odi anu mo nya mo bre NDC no e bra santeman no mo mpe. NDC for na mo ankasa Dr. Franka Mwako hini onya perfect but at least se nipa wa akoma momma no kwan no nya adwuma na munjai sa sabotage no na momma ni nya adwuma
munya say hunhuna no na emfa onte ne bo ase ene de ndien ene osa wan ne ka che osa obi a ono medical doctor a wo koda ho a wotimi hwew osa medical doctor o doctor mu a wo panyin wo yare a obetimi atwitwa wo nso no osa na wo kɔ hospital ho a enye yo men ni nasefo na ada ho mu check him out but ya munya sa de no kra aka ayo sorry a no ti social media so me ti sa na ma hu se nkofo abon social media na se wa bon won ti de ekɔ na se na ne de nti ne eka social media asem de nti ne eka se nkofo nhwe Facebook enne babia edru no eye ye wo the new media ne say social media eboa ema wo ka wa asem yi unhia even some trofo bebre ye titi hey then time the former regional minister open information kra wunya mama yen kansem ye nya regional minister de ebesi da ni nyina obeka kire ye mompe de ebesi da no ni nyina obeka kire ye enne me ko ha enne nkofo we na besra me enne nkofo we na ye say ne ye ne nananom akasa we na mpesa me ye galam say onye de be biem enti momo de esansa mo ye esumu nnwuma ni ntino da bia no ye sumu nnwuma enti se Dr. Frank Amako hin regional minister ema ye hu nnwuma a wo ye a musibuei ka mo benya na nka ote ho na onye hwe na ote ho na trimode te se de ma ye na nka mo bewe no ne hwan ne say na sa mama na say mo di sika say no na mo de bribe say no munya na nya fe mo ma ni nya na dwuma mun support no ye mompa ye ma no oye mampo ni de hie oye Ashanti ni enti enye hoho na edi na ba be diso as a regional minister mun mani nya adwuma na munya de mo ye no me can we including the NDC for no na munya se mo twehwe na se no why dey me defending no because ye man kwa no nya adwuma ya ka che no obi e wo se of fire no obi obe frustrate ni bia on pam no nonko ne ntimi ma asanteman emra nim asanteman asanu hu konkran na no na me won kran udru kran ya azai kwan interchange chese be bia ye development e wa kra ho fe obekuma asenko a na ate afa so wanya obi na ni adin na oye adwuma o tuo na be frustrate say young boy e na hwan unim dia wo ka JJ obedi yesu no odi say 30 years ne 33 NBA lines na yenni nkomo NBA lines na yenni enkomo kakra 03 yeah